Yo, what's up sa inyo mga silingan? So, naday takalong na pigansa. Kung na ako tagsayaw. Nagkring tao, yate. Wami apil rin. Nanganta namin. Katoy ka ba na rin? Let's go. So, taon-taon, magsugod na. Kuya, may video anong gyapon di ma-edit. Taon magsugod na next. So, natay kauban rin no, si Tantan. Apoy bro? Saan ha? Oo, nagibuhat, hago na. Nakay pangutana. Ugat, nagatugay, kayot. Nauna pa dire. Nakay pangutana bro. Ha? Nakay pangutana. Saan po? Anong gibiyaan man ka? What's up, yo? Apel ka sa vlog. Let's go. Saan orang nasugod bro? Alas 4. Wala yan. Okay, pangutana bro ba? Nga. Anong asukal pula mang tawag sa asukal na brown? Ambot na ano nga na? Basi, invento lang na bro. Oo, dahil dili ka mahal sa mong love. Kahit sandali, palayain ang pusong di. Tayo na lang, dalawa. Asok eh! Asok eh, pisot! Ano, vlogger ako? Vlogger ako. Director ni Pakalambay. Kuan, admin sa kuan. Pakalambay. Sabi ko sa mga TLC, please subscribe my Dota player. Kita nag-pwesto no kay nagaraking tao. Iman. Hey! Yeah, so that's all. Sir Alvin J. Rosso. Hey, J. Rosso, are you ready? Mag-start na. Nexan, French fries! Kasi kulat bro. Sila ay pakulat agad bro. 55 million. Wow. Malakas fan bro. Malakas. Magayain bulbul. Let's go! Go Carlo! Uy Carlo!
SKC. Gatoy, tuyok. Lala. Lupal siya, oy. Abangan niyo ba kami sa Ugong 20? Walang practice. 2018. And of course, Oh, ayun po. Tapos ng sayaw. Grab to. Timo. Oh, natay. Kwansa nila. Fingerprint. Hello. Sani na na. Face fly. Pauten. Say shout out, bro. Shout out. Say shout out, bro. Shout out. The spelling ada. Shout out. The spelling shout out. Sana. Singgit. Bro, maaaring lagyan ng cellphone bro. Oh, iPhone lang. Bakit no? Ah! Malungkot kami kay Ronnie kasayaw. Practice mo kami na umar sayaw. Malungkot. Bawit. Taon-taon, mangulit kami. Practice kami. Ingaw kayo! Ingaw! Let's go to Sakuragi! French fries, part 2! Hey! Hindi mo masibo, gago. Kita! Uy! Bukan ni bataan ni. Tama yung isa no? Kung saan na naman eh. Sulod Bagtimos. May damayon ka na mo dali. Right, motherfucker. Hey. Ano mo sasabi mo sa ginawa mo, bro? So fun, so cool, and so fun. So amazing. Oh, thanks for sharing. And so very thankful. Thanks for Ganda. subscribe me and my vlog. Thanks for everything in that we had before. And thank you for the last, and thank you for forever and ever. I just want to thank Aberanza Management to invite me for this competition. This police station. Let's go. My brother is Nadre. My brother Yanke, and this is my brother Yanke. The fuck Hey, shout out ako dyan, no? Good morning! Give it up, guys. Nandito po ngayon si Sherlyn Yayabs. Boards. Let's give it up for Boards. Magyu. And this is my choreographer, Janjan Maglasang. Please subscribe the Malikmata and Pakalamban. That is Rinso in Dayok and the freestyle crew. Look in the dancer of Labangal. The dancer of Labangal. Let's welcome the dancer of Labangal. Look. The Carlo Bebero and the Robek and the Tun. Umana ang vlog, bro. Umana. Vlog take over ni Jimil. Jimil, what's up, yo? Masayang bulbul. So, what's up sa inyo mga silingan to? Roman ang sayaw, bro. May kabalon sa resort. Palubat na ako. Enjoy na lang watching. Ay, bakla na. Yeah. Nag-video ka na, nagtanong ko sa'yo. Problema mo.